a to pa chuan anin then nia kan hriat na chan an ron soi chuak ta blok kan siam le na hi rei le to a blok thari siam ro ti tu po oma siam ro en chak to ti tu po oma kha tene ka sayang tene ka sayang heta hi chuan anin kar chu lo buai ngei ni mo soi ma mangai sia ma se soi mam thiam lova a buai deuh ni don hitin kalo ngai mana ma se ma tua ta jok hian a han soi fia ta chu ka ngai to na kal thui ta khop mai dor kan siam ri a dor dang kan siam a kan buai em a ya soi ro le vlog kan siam thei lo na chan ta hi chu dor dang nei te kan han ruwa mana tian dor dang I'm fashion kal zel tho hani ta chuni chu I'm fashion sport wear in ti ve ang kan tia tian dor dang kan ngai to le kan boy reng awangin vlog te po ha kan an ti thei lawa Oh boy, here we go. lokin tuna a in soi fia dan zong kha chunin ta se dor dang siam kha an vlog dun ngai to lo chan le an thalak anin remove ton chan ani lo ti kan kha thiam ha don thowa ma se nu hian a chan tak zok dot ni mi lo ti hriat thei tak na kan soi chuak ta ni ma huat emo han thin rim pui emo chu kan nei chuak lawa ma se content du awanga ke mani thalak khat iran post re ta kha enge ke ni lo phal lo tur thu chu om chuak lawa ma se comment te po atitu te po khan han ngai to la mi ina enge comment ate po a hau ti haringot pui pi su tok te thing khan anom zel ani kha comment azir te khan kan thil post te po hi nge uluk vele deuh te ngai to in ka ria heta hi chuan ke ma min soi ni mai hian kalo khria emo bidang post comment nei ka chiang sa ngai lam lawa han tila an ni pani hi an lar zia kana khoi ve kanga ma se ke ma bi ki chuan anin then nia an soya tang chau hian ka bel chiang ve deuh teka ma se khami ma zong khan an lan tun na satlai zong po ning tak te polo om ve don hle mai ti kha tuna hianin ka ngai tu thak le ho chau ni hi e content ka tha berang em o ti te kha ngai tu te kha tha to me theya kini ina kini kha chon pot kan nei chuang awa tin lomi nan lo ti duan te kha chon social thei kan nei lawa kai ni pon chuwang chuanin ni china ka sayang khan comment apo a hau me a tiang ringot te post on te po ti thin te kha ang te po ha post te pon khang nong te comment na tang te khan mani in ngai tu chu har na chang te po hre ve ila helai tak hi buaina ni ta ni e po ka buaina thrin comment na se siang na tam hi en tu an tam thina comment na min fak le nei en tu tam ngai lem lova thil kan po siang comment tha nei tu min nge kan po sa en tu nei tam tu min ti hi ngai tu tham deuh chu ni ve a lai hola lak mam te po ngai ve ome chu chuan ke ma ti amin kan zawai hian khawlbawm hop social media khawela hian kan kaldan le min ti chemek tu pakhat te pone ve khop mai enge meril ru thate mi in ngai tlom tak te zara mi ngai hlut derte mi ngai san derte ten kan lo hlo ve chunga chuan khawa zong apo khan lom thu kan soi ma ro chu soi kan du chu milar tak kan ni lawa e khanga khan thalak post thin te hian kan hriat tura ka du chu mi ngai turin va shan lo mai la thalak kan lo post te khan mi ngai kan hlo zok thei ni ke ma ni hian chuwang chuan khanga te khan ke nin tim ya lo mai la mi ngai a post tu te wanga mi ngai kan hlo kha ngai ni pon kan du la va kha chu holet lang pu chu hriat thiam thei to thawa chuwang churin a top lam pang hitliam te kan lei lo nga an khai khom dawang kanu kha lung put halawa mom kami khat shot om chun ma kha hi tin kha om thina kha kami thalak kha kami video kha AI ni siam kha social media Facebook an huwa kanu pe ka chu dam lo tuna chu soi kha AI mangin an lo in peace ti ro emoni ti chuan anu ten lo huwa ran ai nan mani kha sok na ta chu wagin AI phe hi chu palam hian an kha thiam lowa film kho thakop bai ti kha ri
ole ngai to na kal thui viau mai khai khom tong o ama sabeka chuan an duai modu lo mo milak chu an ni to phot maya chu wangin milak an ton tu an ton ngai lom an lak ve tok tina ni mai lom midang te point he tiang kong he chon lo zo ve vek lom tina soi theya ma se a point panhi nei lo ngai thlatai la a point panhi na chuan milak dang te ang an ni lo na pakhat oma chu chu ma gawati hi wa thu suwa mizo pa ngai hani tat lova sap no chu ni se zia deuh mai theya ma se mian mak lam mi ni tlat maya ama point kan soi to a mizo te kan roi sis lu tuka vai le barma le midum hi kan hodeu tlata sap le vun ngau e ro hi chu kan ngai sang deuh tlat thunga vai le midum le barma mi huat na hi kan pai na salo tuka chu tak chu isakate pania po hina lang chuak ta ne bekan ka khia couple lak deuh deuh mizo ma po hina lo om ve photo thina hate comments te pon lo dong na sa viau to thina ma se lo chik ta la sap pasal nei emo sap na pui nei emo hate comment don ai chuanin vai emo midum kan ti te tin barma mi lam emo kopui nei te hate comment don he arab thak deuh bik ni in ENGKIM mizo te kan racist lutuk ngong an dol zo lova tong danga sei chon social media detox antia chumi om je chu hu nenga mo chuang tan in thial film ani berang chu social media detox kan ti chuan min social media tanga rel gonat na te rel go ha na te stress anxiety depression kan ti ang zong kha an lo nei khan an lo zi om deuh thena social media an khoi tu talova thalak le thil dang dang pon delete ta veka chu tiang chun ka khat chung top te pon om thina chu tak chu an ni pahni po hian an lo apply ani ti kha a khriat thiam thei deuh nin ka khria social media detox ngai khopa om tur chuanin pre zanat ve hle ngai dona ka sei towa kan sei non lenga magawati barmalam ani na zona social media an troll na le comment na tak tak an ti na te anu le pa thor khisel na hian na tok dan te le chung chung lai to chuna om viau ani an namang zong in nol hi in nol na chuna na ber pol ani ka ringa a chan chu eng wange nam chu kan ni na nia kan du thlan ane big mio lova ma se hi mi zoten kan chin ani ang loya vai khim wa huat top na te midum khim ngei na te bak ma mi khim chu han en sir he na tele an suale mo an ni na khim nol tlat na hi tingtinga takal sanang mo anin unfollow te po kha social media detox kan ti khan na huam tel vek thei ni ti lo khetai la heti anga social media khum atanga in detox ngai khopa pre zodon hi mizote zinga chuan wall out taka soi tu ko voi khat khret na ni ome hei han re deuh wang chi kha ni satli alonia sa pho kan ti zinga te chanan tam viawa anom ve le deuh fowa ma se mizo kan unau te zinga nge mai social media tang khema in detox ngai nom ve ta hi kan chang kang ve ta le mai kan ti don nge nga kan lo sol ve ta le mai kan ti don zok han re deuh wang te chu om ve fowa kan sei dong khan ma se ni hi chu re deuh wang satli kha ni lo ni o thalak delete rek te han unfollow hal rom mai te social media tang in lak bo in lak khan in khong khan ti top te po kan ti theng chu awareness atan detox somjia ani na diktak kan khria thiam theinan all sam da durin het hian kan soi fianga pasoi diklo mai the ma se longai thala mi chu anuna a khol ha na ato na satlu tuk chuan ain ok hlum mai thrin ti chuan ENGKIM ato panga ama po chu thianga ato vek tawang tin ngai danan neya anin ok hlum da thrin ani chu tiang che chon social media tangin mi in rel ko hana atok na sal tuka ti chuan ain ok hlum ve ta dai maya chu social media tanga in detox kan piom je chu ani ta nei mi ngai kan lo zok thei ni ke ma ni hian chuwak chuan khanga te khan e keinin tim ya lo mai la mi ngai a post tu te wanga mi ngai kan lo kha me ni pon kan du la wa kha kha chu ENGKIM ato panga an ma ni pon thianga an re pakanga ato vek tawang ti kha neya anin unfollow a an thalak te pon delete an re zui hala ato vek to han be se ni ma se khring nun tak tak ne na ain an lo na chu khring nun tak tak a chuan mi ain o hlum to chuan an ron kio thei to lo an thi to chuan ma se social media e o chuan in detox mai la kan zio om deuh lek khuna khan kan ron kio le thei thung ani heta tong hen zio lai pakhat poi model mai om irol ko ha wang anin ok hlum ron su bo wa ka zia om hun kha ala om le don in ok hlum khopin mi kan lo siam ti na te pon ni thei
mi in ok hlum chuan tua la that kan tia ain ok hlum tiok tu po khan tua la that kan ti ve thei thawang chu chu tiang che chon social media khring nu na tonga in ok hlum du khopa siam tu kha kan lo nei tina nia poi khop mai